ko esike bishoboka ko hari atake zishobora kuva ku butaka ati wavuze ko hari ibikoresho biza ati baragerageje na kera baragerageje ndajya ku Rwanda cyane petetre kugira ngo ntange igisubizo niba hari ibihugu ku isi bifite ubushobozi bwo kurwana ariko bakaba badakeneye intambara ni ibihugu bibiri ni Isirayeli ni n'u Rwanda. Isirayeli ifite ubushobozi bwo kurwana pe buhagije. Isirayeli buriya yo yonyine ishobora kuba ifite hafi nka 12,000 de tete nucléaire, ishobora kuba ifite amadrone ya mbere ku isi afite ubushobozi bukomeye cyane, ariko niba ari igihugu kidashaka intambara na gatoya burya ni Isirayeli, kandi izungurutswe na Iran, izungurutswe na ntuza na Iraq, izungurutswe na Syria, izungurutswe na Jordanie, izungurutswe na Liban, bose bafunguye amaso kugira ngo bayimire. Mais il n'a pas besoin de la guerre. Kubera iki? Kubera investissement ziri mu Isirayeli. Ivuze ngo ije mu ntambara yo guhangana izo investissement kugira ngo zibaye zisenyutse izongere zigereho byazafata n'amasiècle. Il n'a pas besoin de la guerre kugira ngo iprotege investissement zayo. C'est la même chose. Buryo u Rwanda narwo ruzungurutswe nka Isirayeli, ibyo bihugu mvuze bya Irani, bya Iraq, Syria, c'est la même chose. Entre guillemets n'Ubugande, oui, relations diplomatiques zaragarutse ariko des tensions diplomatiques ntizibura. Tanzanie c'est la même chose. U Burundi ni terrible turi kubivuga, Congo yo noneho c'est l'enfer. Donc u Rwanda ntabwo rukeneye intambara na gatoya kuko investissement rumaze kugeraho nayo. Ivuze ngo ije mu ntambara yajya à l'interne du pays, iyo investissement kugira ngo izongere irekipere ntibishoboka. C'est un pays qui ne veut pas la guerre. Alors etise kuki Burundi hari probabilité yavamwe intambara ya kora y'amasasu n'uza, iyo ngenda avuga no. Kubera iki? Kubera u Burundi nubwo ruri kwerekana ko rushaka kuba base arrière, nta capacité sur le plan de la défense, nubwo yavanga na Afrika y'Epfo nk'uko babishaka, ikavanga na Malawi kwa kundi bari baje bose. Le puissance ya ntuza de fait yo kukompara entre ingabo z'u Rwanda n'izo ngabo zose, il n'y a pas photo. Hari byegeranyo byinshi byerekana ko ubungubu igisirikare cy'u Rwanda muri infanterie aricyo gisirikare kiri kuza ku mwanya wa mbere muri performance, muri tactique no mu bikoresho bya haute technologie. Donc iyo ntuza rero izo nzozi zo kugira ngo u Burundi butari affiché même à la 40e position. Même Afrika y'Epfo kera c'était l'Afrique du Sud na Egypte nibo bazaga ku mwanya wa mbere na ntuza Maroc, ariko ubungubu Maroc ishobora kuba yaragiye mu mwanya nka wa 10. Birabajya babereka ngo FARDC ngo ni 8e puissance, ni so de rapport ziragurwa biramwe kuzamubikurikirana, kandi kuri iyo rapport ntuzabona aho u Rwanda ntabwo baruklasa, ntabwo mujya mwibaza pour quelle raison. Na Isirayeli ntibayiklasa mu bihugu ngo ni cyakangaye kubw'umutekano. Même les États-Unis bashiraho abashinwa bagashiraho iki, ibihugu byose byirinze ntabwo byerekana position yabyo. Ariko umenye ko u Rwanda muri karere pas seulement mu karere ubu sur le plan Afrique, c'est le premier pays ifite infanterie iri ku rwego rwo hejuru, ifite performance. Ariyo mpamvu Nations Unies iyifashisha mu gukora les missions de maintien de la paix aho rukakaye. Mozambique twabivuze, ntuza ira ntambara ya banti Baraka na Seleka nibo bayimaliza muri za Centrafrique, n'ahandi bagiye bakopera kuri za bibazo biri muri Sahel, bariyo d'une façon d'une autre mu kuneutraliser by'aba terroristes. Donc undi nubwo bashyiraho intwaro hariya nta bushobozi bafite kuba bagereranya puissance de fait yo kugira ngo bahangane n'igihugu cy'u Rwanda. Iyo yo atuka musesenguzi bwanjye nzi ko iyo ntambara idashoboka, iyo affrontement corps à corps entre le Burundi kuko nta bushobozi bafite. Ati population
est-ce que perezida Bisimwa yavuze ko hari serivisi ashobora gutanga? Ntabwo iyo disikuru nyine nayikurikiye, ndaza kuyishaka nyumve ati se hari ibyo bashobora gutanga. Iyi saha nk'ikibazo cya pasiporo cyo je pense biracyari impossible parce que kugira ngo batange pasiporo bashobora kuba bafite rezo ya ministère affaires étrangères kugira ngo babone uko bagira le même empreinte digitale n'amakode yinjira muri pasiporo kugira ngo yemerwe. Ibyo rero ngira ngo batari babigeraho. Bishobora kuba ari serivisi yavuze, ntabwo mbizi iki kibazo. Je me réserve d'abord gushyiraho commentaire kuko ntabwo nanakurikira interview menye service bemere gutanga niyo batabemere, ariko icyo nzi cyo nk'ama laisser passer je pense bishobora kuba bifite uburenganzira bwo kubikora, ariko ku rwego rwa passport n'ibizame bya leta bishobora kuba batari babibonera igisubizo. Ariko je me réserve d'abord confirmer d'infirmer, tuzagisubizaho kuwa kibajije ati se revolution Burundi irashoboka. Ndavuga ati oui, iyi revolution irashoboka kuko nabisobanuye meme muri SNDD-FDD hamaze kuba officiel. Ngira ngo ejo bundi mwabonye ukuntu bainvensheje Ndakugarika, hari n'abandi bamayize kuba evince kuko karaga kundi ni kubu ngubu kari kudesida, abandi ntabwo bishimye. Ariko hari amakuru dufite ko ya une revolution qui se prépare kandi ifite imbaraga zikomeye cyane ishobora kuzajya hagaragara mu minsi itaha, kuko biriya bintu ni umwanda uri gukorerwa i Burundi. Abantu bagitekereza ibintu by'amoko muri generation muri siècle, ça c'est vraiment nge nabita ko so de moyen âge, no baracyari muri moyen âge. Ibihugu byose byo ku isi biri kuvuga ati planète ni village. Iyi saha ujya muri Amerika imyaka 5 ukaba ubaye umunyamerika, mu Bubiligi imyaka 5 ukaba ubaye umubirigi, ariko i Burundi muracyatekereza ngo Hutu, Tutsi, Maheru, Mashasheshe. Ça c'est vraiment être muri niveau ya moyen âge. Impamvu système nk'izo ngizo zigomba gukurwaho, n'umwanda, il faut effacer. Abantu bose nta muntu wiremye, umuntu wese agiye kuvuka asanga uko ari kumuziza. Rero uko yabaye iyo leta nta kamaro ifite kuri iyi si y'abazima turiho, ni za leta zigomba guhanagurwa n'umwanda. Donc wemeje ko revolution ishoboka parce que la révolution faut qu'il y ait une cause. Iyo cause rero ni biri valable, niba hari ba victime bayo urumva ko byanze bikunze bagomba guhaguruka bakarwanya icyo kintu, kandi iyo cause ikomeye, iyo cause iratsinda yo yonyine, ntabwo ari abantu batsinda. Ariko amakuru dufite la révolution est en marche et les choses vont changer bientôt au Burundi. Murakoze. Fly high. Urakoze cyane Ziravumera, ndagushimiye. Nshimiye Minister wateguye space, nshimiye Top Kivu my brother, ndagushuje cyane iminsi myinshi. Iminsi myinshi Fly. Iminsi myinshi cyane. So nakabazo kamwe n'utubazo binaye kubaza ko ndagenda ba brief cyane. Icyambere cyo wagikarifayinze Neri Chanto wari ukivuzeho avuga ibintu by'amoko akavuga Burundi n'u Rwanda. Ndagira ngo mubwire ko next time ntakajya avuga ubwoko ngavuga n'u Rwanda kuko mu Rwanda nta moko abayo. Mu Rwanda habandi mu Rwanda. Kandi wabisobanuye neza cyane n'impamvu ntabitindaho. Indi ngingo mu Rwanda nta service irimo ishingira ku bwoko ihaba cyane ko nta namoko ahari. Ibyo ni ikintu wagikarifayinze 100%. Ikindi ntashaka kumva ko agereranya ku Rwanda no ku Burundi. Uburundi ni bufite impact negative mu karere, mu gihe u Rwanda rufite impact positive mu karere. Ibyo ni ibintu bidashobora gutuma ubigereranya. Nanone ikindi kirenzeho nuko objectif z'u Rwanda ibyo bimaze kugeraho n'iby'urundi ruriho ntabwo bihuye, n'ibihugu bibiri bitandukanye totalement. Akabazo kandi uravuzeho k'ibyo iyo preparation FDLR n'ibikoresho bikuza mu Burundi. Ibyo byose ni ababibona ashobora gutekereza ko ari bya bitero byategurirwa bashaka ko byimukiye Bujumbura, ariko nacyo wagikarifaya. Hari n'umuntu hari ukibajije mu kanya ngira ngo na Ambassadeur Suka, niba nibuka neza, niba atari Senyamwiza. Ibyo byo ntekereza ko ari kenshi bagiye bagerageza gutera u Rwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyo byo abafite amakuru barayazi, barabizi, nubwo bitagiye bitangazwa, ariko ni inshuro zirenga nyinshi cyane bagiye bagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda baciye mu Burundi, bikaba neutralize mu buryo bumwe cyangwa ubundi, akaba n'abasenywa burundu bakava bakanibagirana. Icyo nshaka kubaza ngewe ni ikibazo kimwe.
ibi byose urabona ni impact urabona intambara yose hari umuntu ubiri inyuma ari we Mubirigi, kubera ko ngira ngo abantu bazi ko Ububirigi budafite Kongo Ububirigi ntabwo bwaba buriho, bunabayeho bwabaho nabi nk'ibindi bihugu bibayeho nabi, ariyo mpamvu budashaka gutakaza credibility yabo muri Kongo, ariyo mpamvu buca impande zose bugaca hose. Ikibazo kiragira kiti bwana Top Kivu mu mbone zawe ubona mu gihe Ububirigi bugifite imbaraga mu aka karere, bugifite ariho bufite amakiriro, ubona ibintu bizarangira nihe hazaza h'Ububirigi muri aka karere? Urakoze cyane. Très bien. Ukurikiye ninde? Yes. Masisi. Okay, murakoze. Nabasuhuje mwese abari kuri space. Top Kivu turagukunda cyane, dukunda ibiganiro tugezaho. Merci beaucoup. Merci aussi. Minister wateguye space turamushimye cyane kandi ni bonkwe. Ndashaka kubaza ibibazo bitatu ariko ndagira mbrefu. Ikibazo cya mbere gisa nka hari economy, ariko economy nayo hari ahihura na politike. M23 yafunguye amabanka, ariko ubu ngubu ikibazo kiri Goma, iyo ndavuga abari muri diaspora yohereje amafaranga ato yayo bakata, pourcentage zayo bakata zariyongereye ukurikije n'amafaranga yakatwaga mbere yuko iriya ntambara iba. Nk'ubu urashobora kohereza amafaranga babishyize kuri 5% kubera ko nta masystem arimo imbere bashyize muri banki ajyanye n'ama Western Union n'ibindi. Akiriya kibazo akijyanye nuko wenda aba diaspora cyangwa se amafaranga yoherezwa ashobora kuzamuka cyane. Niba wohereje 40,000 urumva barakata 2,000, niba uyohereje 5 bikaba 10,010. Kiriya kibazo buriya cya economy gihari kinajyanye n'uburyo wenda n'abaturage nta mafaranga wenda ari gusirikira mu gihugu ahari, kizakemuka gute? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni kijyanye n'impunzi. Hari ikintu wakomojeho uri gutanga urugero za Nyange, nanjye mvuka muri la misozi, mvuka Impati. Mu by'ukuri iyo urebye kugira ngo impunzi itahe, umutekano niwo wa mbere, kandi ubu umutekano twavuga ko uhari, nako urahari, ntago twavuga kuko abantu bagezeyo baragenda. Ariko ikibazo cya transport na communication, kubera ko communication igenda igarukira igicanga. Ndabaza muri rusange ahantu hatari communication akaba na transport, gutaha kw'abaturage ni ikibazo. Aho ntago mvuga nk'impunzi zavuye mu nkambi, ndavuga abantu bashoboye gusubira iwabo. Kiriya kibazo yenda cyo kizakemuka gute? Ikindi cyo cya General Rankunda cyo wagishubije wakivuzeho. Murakoze. Kamanze nasubiza ibi. Fly wabajije ku kibazo cy'Ababirigi, wise normale wabikomojeho ko ni igihugu basigaranye ni Congo, kandi ekonomi yabo ikaba idepanda na Congo cyane, ko bafite ama entreprise asaga 60 akorerayo muri domaine zose. Bacukura y'agaciro za germanium, hara za Katanga n'ibindi no mu rwego rw'ubu transport na communication n'amabanke même. Alors ati se position yabo rero ubu ngubu yarahagaze, nakubwira ko isa nk'iyahagaze sur le plan diplomatique. Les grandes décisions ubu ngubu zo mu karere, yaba kuri niveau ya Union Européenne, yaba Amerika n'iki, diplomasi yose y'akarere iyo bita diplomasi inclusive, mubwiye ko ica mu Rwanda. Ubu Rwanda niriyo pole ifatanya ibihugu bya Est n'ibihugu bya Afrique centrale. Les grandes décisions, ambassade zifata ibyemezo bikomeye cyane b'ibihugu byose bikomeye bibera i Kigali, pour votre information. Alors qu'est-ce qui se passe? Kuba Ababirigi baratakaje ambassade yabo mu Rwanda, bakaba baratakaje gukontrola ambassade même ya Union Européenne, kuko umuambasaderi wagombye kuba wa Union Européenne yagombye kuba nawo mu Birigi, uri ambasaderi Kente, ni ministre muri leta ya ntuza y'Ububirigi y'ubu ngubu.
iyobowe na Bart de Wever. Iyo efe yo kubura deja ubu nta decision n'imwe Ububirigi bukiasistaho mu karere parce que babuze izo ambassade na kubura kuba participa muri Union Européenne. Ni ikibazo cya mbere ari byo uriya ministre affaires étrangères w'icyo gihugu amaze iminsi ari kujya ntuza Qatar cyo kunegosia niba Qatar ishobora kubakorera mediation n'u Rwanda, ariko ntacyo byatanze. Urumva ko ubu bari horje. Ambasaderi wa Roxane uri Kinshasa ni twamwita nk'umuringara, bamwita za Mwana Bitinda. Ni Mwana Bitinda, nta decision n'imwe ishobora kuva Kinshasa ya Roxane ya angaja igihugu nk'Ububirigi mu karere. Donc position yabo Bwana Fly barayitakaje, bishobora kuviramo n'ingaruka zikomeye ya Ministre Maxime Prévost, ku buryo hashobora kuba remaniema yo kumuhindura kugira ngo bashyireho umuyobozi ku rwego rwa diplomasi ushobora kugarura diplomasi y'Ububirigi mu karere. Naho ngubu ils sont absents, ariyo mpamvu wabonye meme representativité ya Qatar mu bibazo bya entre AFC na ntuzo na leta n'Ubufaransa bwagiyeyo. Ura mwanya w'Abafaransa bagiyeyo n'Ababirigi bagombye kujyayo. Alors comme nta decision bafite muri Afrique centrale kubera izo mpamvu mbabwiye, kubura ambassade i Kigali no kubura participation muri Union Européenne, byatumye bari cut off. Donc baragiye, ubu baracyari gushakisha uko bazagaruka. Iyo ni entre guillemets nta makuru menshi dutanga, ariko icyo ngira ngo kirahagije.